guys, ese video zawe zigarukira kuri views 50 cyangwa munsi yaho? Muri iyi video ndakwereka amayeri nakoresheje kugira ngo ngere kuri views 1000 cyangwa se ngere ku bihumbi 10 guys, kuko dore nguzi proof nazo zirahari. So guys, icyo usabwa no kureba ino video kuva ku ntangiriro kugeza igeze ku musozo guys. Iyi na video yacu yuko wabona views 1000. So guys, ikintu cya mbere gishobora gutuma utabona views nuko waba wakoze thumbnail mbi cyangwa ishusho igaragaza video wakoze ari mbi cyangwa wujujeho ibigambo byinshi bitanasomeka guys. Rero icya kabiri cyo ni uburyo uploadingamo video. Uburyo uploadingamo video hari abantu benshi baza baka-uploadingira video kuri YouTube kandi ibi ntago ari byo. Video uya-uploadingira kuri YouTube studio. So guys, nimba udafite YouTube studio uri content creator, nakugiye inama yo gufungura YouTube studio. Turaza kuri YouTube studio, niturangiza so tuze ahangaha, hano hejuru ahangaha, aho ukoreho. Ubu ni uburyo waka-uploadinga neza. So turaza turebe video, wenda reka dushyireho iyi ngiyi. Iyo niturangiza uze wandikeho title nziza ikurura abantu. So amagambo kandi agomba kuba ari manini guys. Wenda reka twandikeho kugira ngo mbibereke. Kuri ari 250. So guys, uraza ahangaha handitse show more, ahangaha ugakandaho. So ukaza nkaba ngiye kubasobanura izi setting zose. So guys, kandi mbibutsa ko washenye nk'umuntu ushaka ko musapotinga yaza nta kibazo. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho, ugomba kwita kuri ino public ni made for kid, ukayitaho. Iyi description nayo aba ari ingenzi. Location na play ntabwo byo aba ari ingenzi cyane. N'ibi ngibi ntabwo aba ari ingenzi. Iyo bitari ingenzi ni ibi ngibi, ibi ntabwo aba ari ingenzi cyane. So n'abantu bashaka collaboratinga, dore ushaka gukora collaboration uza kuri aka ngaka, no gukoresha hashtag nabyo bigira ingenzi. So guys, mu gihe ugiye uploadinga video yawe ugomba kuza ahangaha ukareba niba video yawe iri public. So iyo iri public bifasha ko waka-uploadinga buri muntu wese agatabona video yawe. So description yo ibisanzwe byo ntabwo nukwandikaho ibijyanye n'iyo video nyine iri kuvuga. Byo ndabizi neza ko mubizi. Ukaza ukareba niba iyo video ugiye ku-uploadinga kuko ikwiriye abana. Nusanga ikwiriye abana uzaza wemeze hano hejuru, nusanga ari iy'abantu bakuru uzaza wemeze hano hasi. So guys, uraza warangiza ukaza ahangaha hejuru, hano hejuru ukareba thumbnail. So uraza ukareba thumbnail, kadushyire wenda nk'iyi ngiyi. So urabona ko ino thumbnail ari nziza kandi ikurura n'abantu. Ukahita wandika done, hanyuma ukaza
hano hasi ugahita wapulodinga. So gutya iba iri kujyaho guys. Ndakeka mwabonye uburyo ushobora gukora video ukayapulodinga neza kuri YouTube neza nta kibazo kibayeho. So tugushishikariza gukanda subscribe kuri iTech 250. Murakoze.